na me patro pa People's Forum joining on pay no. Yeah. Na what said so say nyame adoma Friday so joining on. Yes sharp. Na Jumate say Friday say na ojuraye de pa. That Friday we call. And ra me call. Me experience na me share me de toto ne kwa Easter ho. Na me hwe ade. Oh, where there and ra na me wo ho. E come so there and ra me call. Enyumre na me ni CJ esi ohenem team ni nyina we together. Team ni nyina. Yeah, we together. Na ja me wo. Me o say I can so chairman, I'm joining. Whoa. Yes. Now you're winning. No, you have never gra. Me found gra when the can I'm doing it. Ready so there. It's in the yen I last year, may I think I was semi copy so no. My TV uncle. Oh, dread there. And I me call me ama matter. Also me call PTC into me call share was said development kakra. Oh, it was okay. It was okay. And you know as usual. Get nasty din come. And besides yet now, no minute. Oh, the only concern here. Yet nasty. Yeah, yet nasty. Na come up. Obeso who say where there and over patrol let me why. And very possible say to me. Oh, very possible. Wo free hot ma bria ni na chese wadun sa wo anu no. What say? Me chese ho be me. Oh yes. Antina say wo yeah. Oh, okay. Nada yin. But obeko and I tenase wo fizzles. Fizzles. Yeah. Fizzles. Yeah. Okay. Omunsu ye de. Sound. E bula munsu. Fizzles. Omo ye de. Merci omunsu ye de. Omo ye ntidie na omo ye no adom tonsu. Omunsu ye de. Nti wo kwa wo be hu. That's Mama famra da obokra no asampa wo kai se no ha ya ne betina ya Kumasi airport abrante basi to mo ye se omo etwe na sensen kakra aye hwehwemu bi se national security minister Yera Albert Kandapa ebo kobo no search oh enra enkrata bi ba na ne nansa date na it was dated 13th exactly mo che se ne chuno ma twea san no ma asay oma rescinding nti oma twea san yen kan sa interdiction no oh security man na ye kan wasem oh really oma twea san ne bo no mo che se hwehwemu ne de ebekoso enti bra no papa no obey na djuma enra commentary na me my about was it enra na enrich enra na kan sa asemi in fact obi so pa me brutal esa den say wo ka say opanyin bia aden makoka say national security minister ye to me search no security so papa from me to me oh me best me born in this and all you know about the messages and I need matem mam sure no problem mate and that way national security minister so no agaza kasa oh am withdraw wo you for jodi asem monsieur obi super me abo se be na unim di pakro David unim di pakro you better messages in if I just say feedback and feedback any attempt it could be negative which other form be Fabia no feedback there will be the feedback afa ko jo for jo so obi the feedback files I was going to comment Mati, at the end of the day, no, set you no. Nyame adom penyefote so ra no nya na djuma na ehyehyemu nkoso nti ba bia bekwa koduru no na hyehyemu ne bekwa na wiye na ebehu no se bia oseche no mane bro so e bia ba bia ne ni so de ni sa ro de ni sa kowura ho ana set se ya na omofa ne se animtiabuo e de masoafo no e ho asam e wo daily guide ani ma sei na asampa obeka ya community day senior high school ba ko bia ho ba asampa ma nanan mo ma ba na otumetum nyina aflawode no ajebo penyefote etua na mom aside na wi ama oma bia no ediama eye timamofo na nanom a wonpotem won ma achese na akoye anije nko a na wo hwe wo mampani na wo hempon ma hino no ewo Afro traditional area togbe ajonu gaga amanya fiti yo to so enum na achese mu nyina akoka ho kọ bia no kama nane nansa na no benada ma no ye fefefe na wo mo echemu se fiti April no krompo na school no ehya ase fa nkwada ewo mu a wo mo echese ne manyina edida ne kwan mu headmaster so no post no ede kwa ho no ma Ketu South Municipal Director of Education na wo mo echese wo mo ye mpanyefo edida no wo mo hye se ne ma backup totin ewo ho ntia no so eho asam ewo daily guide obo krata yi eni mo ha se ya mede bi ama na eno dan chen so a ye nuaba we kra ye nuaba na what say Aisha
Yeah. Aisha one ya. Ye kana se waware Ghana ni. Oh sir. Ye businessman. Aye. Oh, waware nyina wa ha. Waware Ghana ni. Oh really? So ye businessman now no an lawyer. Captain Krabby father te. Okay. And the distance we nyina tuja. Wow. Nti no we beka se kwan bi so no. Ni nwuma ni ade wa bia or didi dwuma ni nyina no. O wenra revelation say by wo say no ekwa court no. Ababa kwa kan ho no collapse wo court mo man so. Say say na judge ebe man ruling yen fa ne say ye be sande o ma kwa remand no. What say judge be bia na no akasa. On kasa kutukuma re na na hwe. Yes the hospital. Okay. Aye, or the hospital. Into obo me san eda da bokata delegate de mo ha sei. Na enchemu ahodro bi e bo ba no. E che se wo se na aye attorney general na lawyer for Ejemoma Aisha hwe se enka ebe man bail. Na what we be che federal hihemu akoso na sedi na to aso. Na so lawyer for mo gine mu e de mo man no. E che sabai we ni ho ohene. Sansa wo hwe sa period ya ye ka se deport no ne ade ade. Asokọ no aba o sneaky out. Okay. Was sneaky in, was sneaky out, no sneaky in. And tenta san on a Ghana penny ni Ghana security for no. Edies and Tomu Jano so quite enough your best sneaky out. Oh, okay. That's an one in a pa. Now no baby says na Ghana a whole country to say Ghana. Obi to me a sneaky in and out. When you pay say a man boy by the sea deporteno. After the repatriation. Enti no ho sama kwa bebre no ampacho daily guide da bokrata edinche mu no aba ya okọ ma obenya bia kan pepepe na mede wokọ da bokrata Ghanaian Times mu ma ho se bre no ekọ bebre se ye beko si je hoidie na ma bono total no ede amao wo hye Ghanaian Times adim ha se ya enchemu a ode ba ye Black Star Square aye ka sei penifo ja ho jija ho sei wo se na no ye ya coalition na wo mo kasa ye etia se auditor general ni juma dia wodie wo the report beba oni akire embo nipa bi mo ka ne ade no omo na tie ho no mo de petition no ekoma auditor general na musifu e ba ye na no kra wo kwhwe se dia na ho tia asempa enkoyie enti Ghanaian Times de ba ye krompo no enyame wanwa enioma he enkonwa o edie yo nioma esei sana penyefo ata sa ye hwema efo Sutherland Children's Park ehwa se basa ya nioma ne wo hono na kwada kwadi kodi agoni ade nyina no awe na acha sesei ya be ye hwe ha se ya ma Black Star Square hoyi ehwo so atete apansam kra ansam ya sa ko pesika foforo e de akwasha se from scratch enti ehwo asem o de Ghanaian Times da bokrata ni mo se ya wo mo chese aban na japade e na ye jato no ma airpro ense se ba no sa enti se we no say ye under tourism and ase be under Ministry of Youth and Sports Black Star Square Black Star Square crowd maintenance na why etudio me no Ministry of Tourism because I nkrofo bansa hwe ne ade nyina obekọ am ya cho so ha yesi yesro ma munye ho adwuma mayen na wo mo hwe ho asam ka wo hwe ma wakatafa eto so edunsia na sase water so obekọ 50 pesos na bottle water so ebekọ 3 Ghana cedis no eno ho asam eda da obokata Ghanaian Times anim na Aisha enso ene ne nkrofo no wo mo so ho asam eda ha Ghana Immigration Service na confirm che Ghana for say ye repatriate no ye deport no intene de na repatriation okay enye deport and I say deportation na wonim se san komo we ye die no obi be bisa sa anya bia nse ka say repatriate obi na say ye deport obi a atrosan ensusunu ye bi demo ewo mu ana ensusu ye bebre no ewo mu esan say deportation na panyefo kama ye ti ase say ye deport no na che say asa ye twa obi asu afri oman bi so a woni pa no enya kwanya so ma biem na se bia wodi abonefus MB anase wodi boni bi o man no ehia no woni mamu biem no sana deportation no etie ye expel free ba bia ye pamo ye wodi kra every sa bia ho repatriation no so ye sa wodi nipa no ekọ ne krom ya wo no se bia ye metie ye o me Ghana yi na matwa na mo bi na enkoyi a na bia me obi manso se kokrom ye de waba but deportation no eno no emu ohun ye expel ye pamo na se ye yi wodi ankasa fi ho no ya bane o sanity ye twawasu enti se mo di kan ka che se ye mo deport no na mo se ma ye repatriation na che se ensosuye dantem ensosuye wo mu na che se sa repatriation obetumi aba bibi obetumi opese oba wo
patriotic when it so every bia or person ba it is sa na ho asam etie ya sorry so was ya Adom 106.3 FM exactly 8 a.m. enche you be join CJ Wakwape microphone na personal person you fast the master assurance your solid partner top chocolate chocolate CBG we stand with you at the Herbal Center wire Safie latest from your partner for life Vodafone fed that